Salam köpçülük, həmmіңларға mən Ayberdən otlıq salam. Keşligіңlar xeyirlik bolsun. Bugün ekran arqılıq sizlər bilan tunji qatim yüz görüşüm, şoňa həmmіңларға özüm yaxşı gördüğüm bir əsərni avazlıq oqып beray. Həmmіңlarninki yaxtırıp anglışыңlarni çin köңlümdən ümid qilaman. Ağırıp qamısın ayal. Çünki həmmige iğir kelidi. Ağırıp qamısın ayal. Çünki pərzəndi beqisiz qalıdı. Ağırıp qamısın ayal. Çünki özgelərge yaxmay qalıdı. Ağırıp qamısın ayal. Çünki aile zavallıqı yüzlənidi. Ağırıp qamısın ayal. Çünki saxta mehirlər aşkarlanıb qalıdı. Ağırıp qamısın ayal. Çünki iqtizatdan qo'li qisilib qoladi. Barlig'ini beg'ishlagan kishimi o'zini qochiradi. Og'rib qolmasin ayol. Chunki mas'uliyatsiz kishilarni tunib qoladi. Og'rib qolmasin ayol. Chunki og'rib qolganda haqiqatni tunib qoladi. Unsiz bo'ladi. Sukutda bo'ladi. Mehrli qalblari suslab qoladi. Vafo va sadoqatdan umidsiz qoladi. Tug'ilishidan mehrlik bu og'riq ayol. Hammaga chidab oxirda qalbi o'lib qoladi. O'zgilarni mangulik vijdon azobiga qilib, baxtini vayron qiladi. Shunga og'rib qolmanglar ayollar. Ağırıp qilishinglarga ruxsat yo'q. Farzandinglar uchun.